Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas ću vam pokazati jednu aplikaciju koja se zove Zedge, samo napišite u Play Store ili ono kao se veše za iPhone. Ona App Store, nisam siguran, to napišete, znači Zedge. Naprimjer, Zedge imate za vaše pozadine na mobilnom, na smartfonu, znači idete ovdje, samo ovdje, pošto je meni telefon na nemački sada, ne se, idete samo skidate ga samo up, vidite ovo slike za pozadine, da, imate sve i svašta, ako hoćete imate i, na primjer, ovo, tako, tako, evo, čekajte, da napišemo još, čekajte, napišemo, da imamo ovaj model, nisam siguran da li imamo ovaj model, nemamo ljudi, ali evo vidite za vaš pozadinu imate, na primjer, super car, na primjer, super car, tako. Ljudi, kakve automobile imate da stavite u vašu pozadinu, to nije normalno, majke mi, to nije znači normalno, ljudi. Ja, Lambo, ljudi, Lambo ubija, tako stavite u vašu pozadinu. Ja, ove reklame, što mi je do šuce, vidite. Ovaj Porsche, ljudi, imate ovo, znači, imate za sport. Napisat ćemo, na primjer, imate i ovo da ga stavite u vašoj pozadini. Ovo je bolje nego ono da idete na Google pa da napišete Messi da skinete, ovo je bolje. Da. Vidite što imate. Imate, evo, vidite, Messija. Messi 2, čekajte, moramo da ide ovdje. Messi, čekajte, napišemo ovdje. Messi 2017. Ovo je najnovije što imate. Šta je vreo? Kako bi to bilo dobro da stavite u vaš pozadinu Neymar i ovak, znači ja vidim da pokažem kako ja to pozadinu imam. Ja sam od toga skinuo i ljudi, to bi bilo to sve za ovaj video. Ako vam se do video, ostavite obavezno like, share, subscribe i komentar. Vidimo se do sljedećeg videa. Pozdrav!